Ma'am, Shirwangang si angka si angka si matang ay adong putora ni ay duni adong mamang target kiba speed and the time distance ki SSC GD 2021 dang gibani ay na repeat thagla yata ina te modern chi ko ti chamana ba question du different oi budu da ay na bukol apne ko yan tabre mo question chi how the job ke oi budu job ke chi question ji ay jate ne a train leave a station at 4:50 p.m. and reach to the next station 45 kilometers away at 5:44 p.m. If the train runs at the uniform speed, what is the speed bracket in kilometer hour of the train? Aina he haiba ikoigi kainoji yengo haiba unity yengo haire wari unity yengo matamda ngasagi kedoge bu 45 kilometer 45 di pirame isi time jisu hour de pirame si ya adu sadu matung da kai ta ge do ko yeng ani si gap se yeng aham da station number dagi thadura ga station number da arrival di station number dagi thado ko ni station number da thungbagi ani gi time gap se kya lege ne koi na hani yeng ne ado siani yengaga duga shortcut ani to ai worke anu hola sujai chang hola sujai adu jab mane noi khangbai mutung ne hana jo hai ni ado yenga se tiena train ama sidagi departure je kya no na ai matam da departure ji kya dagi to rewa kya no 4:50 pm adi dadi arrival si kya no 5:44 p.m. Si ani je khaido loire adu arrival dagi departure je khaido gadamni adu noi nak kuna thira su jai wari ni pung mari ga mini jangkai dagi na pung manga ga mini infu mari bogi gap che kya lege na hai matam do adu adum khaido kanda masai ge do ge na matam da igon line khangba ngambani ko sigi gap she so ani je khaidongna ro khaidongna bana sumna khaidongna radi tar ko pokoi 60 minutes ki style khaido aduna ani je khaidongna bata ai bade ani ji different ji kya lege da ge na ba matam da koi ki different ji kya lege da ge na da time ani ji different ji marak se changba machin ji kya na ta di 54 minute 54 minute ne si ani ji changi ba matam ji si je ko ne khanga da bani number 1 adu e tar ga di 54 minute ji changba tar ga di e ko na aina short form de ai ba speed bu to ga tar ga di ke do ba speed je bu to ga tar ga di is equal to distance by time ai ba speed bu to ga tar ga sai distance to the time na bu to ai ba ni adu ma nga sai harami ba kilometer hour hai de sida ani ji tari sidi minute tari adu duna angang jing kai do ga de gen ai ba matam da distance ti masam adu kai no pirame kilometer pirame ai bi 45 station away ai ni adu tari 45 kilometer de sai ro adu tari ga di 54 ji minute ni ko 54 ji minute ni masai ki 45 jina kilometer 54 jina minute adu tar gati minute chi kai do ke na hai matam tari koi na award one tar dai ni hai bato award one tar 60 na minute kumpu na pung amane adu tar gati 60 na divide to hai do 60 na divide to ga tar gati kya tare 45 and 54 divided by 60 kilometer hour lai chile adu itar gadi yare sigi matham makha si ondo ke ai tar gadi 60 ji matak ta 54 ji no makha da lai ni ko si ani ji ai do samjha lage 45
into 60 divided by 54 adui dadi mathak ki ani si into tobuda 2700 adui dadi makha da kya le re 54 ani ji divide tobu matam da kya tar ge am da samjal ga no yengo kya phangage na hai matam da 50 km/h si ani ji ka ko matam da 50 dai ko ani ji ka ko matam da 50 dai adui tar ga di ngasai gi angka ji kya karma chumage na hai matam da b ji chumme answer ji sine ang ji sumai no bola ju jai sa do kan dai koina tapna angka ju pot pe ai yan tar ba ju ai amon hai ke ngasai gi departure ga arrival ge ji difference kya lagi emo 54 minute lai re adui tar ga di speed pu to kya tar di distance time yelani distance kya no high tar ga di 45 kilometers la pire aduga ngasai times na kya no ani du difference 54 pire adui tar ga di ngasai gi 54 minute ni hour dong kya tar ko na 60 divide torani sumaina angka ji divide to thona ka matungda 50 kilometer per hour phangi ko yam line a minute phadana hotpa yabam kane sugum maching si koi different answer the question de pire adu ko ti chamani ko si question ji hoboda jawab ke aroi boda jawab ke kone knowledge pangboi tar ke like dormo subscribe dormo mathang ya ko ngai